Kublai baru ke viewers session pada hari ini video ini yang hari ini buat kubur like kam. Sampai ini ke video. Hadin berpila ada bantip ya kan ini ke kubur like kam. Orang pila ada pila penbiang ya ke qualification one open slam. Plano nak bentang kini di post kani ke post kedai nak bentang ki offline. Mo. Di pihak ban lek ban submit offline. Nomor yang dekiwi pada kirukom submit. Di nakata daw wanam kali issue kani kadai offline mode nangka download ya forms kabangat sebut po description box download ya form hak print pendam ya gijindon kambaro harangkat ki dokumen ki jompi but kumjuru artli ki passport size mo di haba kisiu ya gajing siu haban late ban siu syari ki state bank da demand draft itu matang ni penyo ya kini ki kubor like kam kata kepada join ki government job support me klien kadai ka offline mode hiaban submit ya ketika application lomba ka offline mode offline mo kepada hapo ka district session judge mau perwat district session judge mau perwat southwest hasil ka post ni mane kadai ka stenographer grade 3 kadon ko ka post nam taki unreserved but ka jingsiu pandai ka level 8 the qualification can pani ki bala pendep ya ka degree plus diploma in stenography. Tikino gini ki candidates ki bala pendiang ya kan ki qualification late no pan apply nauta ni post. Kabarang ni kadai ka post LDA ki don arteli ki post kasi jantia bat garo. Ka jungsio hne kadai ka level 5. Ban ka kerdan ka ba phila ban apply nauta ka post LDA kadai degree plus knowledge in computer application. Kino-kino ki candidates kibala pendap ya ka diploma in computer application lani kibala tip ya ka computer kibala don certificate kila man apply namta kan ke post LDA. Di ban submit ya ki application kan sedang nadu kan diu tarik u April ajar April hadu live ho tarik u April arajar April. Mo hapdeng kita ki tarik sumhaban ban submit ya ki application ki jongpi. Ban hadin ka live ho hadin ka live je num pedang shu kata kadai kejung patai lomba ka department so ka fees sang ne kani chis pasan pho tang ka nam ta jungi ki ST but phya ban siuru ha ga dur jong phya ban siuru lomba ka demand draft ha ki state bank ibadon hapo state Meghalaya no but Hagan ka demand draft haban cho ya ka kerteng jung pi bat kum juru ya ka kerteng jung ka post ka ba pi apply mo sisa siu ya ka ni ka application fees but ka age limit hang ne ki candidates ki bakwa ban apply nam ta kini ki post jong ka stenographer bat LDA inde bandon khat pra hadu lai par snap plus sun snap ka relaxation kata ka bumut khat pra hadu lai punyo snap indang la ban apply nak menca ke post stenographer but post LDA. Dikemen ki paralog ki kunsam lah ki candidates ki bela pendep ya qualification baper ki bangal ada ban pensngau link no ban apply nam tagi. Swan nam am kini gede kalan kabu. Om tang ki badai na po ya southwest kasihil lani ki badai nang te na po mau korwan hendai nah baro ki district jong kami kalian nila ban apply nam ta kini di post kalian mention ki badai try ni ki bom ki badai dang na district hendai nila ban apply nam ta kini di post kata kada jumpa saya lembaga department tela da pikwa bentip ya ka details semua ban klik ya ka link ke bawah ngebu apo comment spin but kumju uru ban page ya ka official website jong ka district session judge la ban klik bagi link ke bawah ngebu apo comments di session ngono ngi stay tune yaisa dangdon shibun ki khubor like kam wanam klet bat ban share line bat ban subscribe nom ta kiwi pade ki khubor like kam hawe de bat ka street Meghalaya kita katahi ngono ngi khublai shibun bat shim ya kan kalat kabu late ban apply ngadukan real tarik hadu kalai pro tarik entau banai April khublai shibun